ngathwaliswa ngingashongo ukuthi ngifuna ukuyothwala. Oh, ake sibuye la. Uke waye ukuyothwala? Ngathwala baba. Nganginengane yami yentombazane. Isazi kuthiwa lento la izophakama khona. Izophakama fanele kuhambe ingane yentombazane. Angigula. Foka inhliziyo ngangigula. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakaShembe isibongo. Umafavuka njengedengabanisa banesa bomgosa ngalala maqedo lala bafaza nokhathi isikhudla khudla uthi mawuvimba ngala. Uthi kusungale umkhovo oyiphama dakene ushasa nkinsela. Ngiyabingelela iNethezeka TV la sithi khona uphila kanjani? Ufike kanjani la ukhona? Makuye ngokuthi ufikile noma kukhona la oke wafika khona waphuma kanjani khona? Sesikhuluma ke izinto ezithinte kakhulukazi abantu abanye bayasibhalela ngendlela ezahlukahlukene. Ungena lapha ku YouTube, ungene ku TikTok, ungene ku Facebook, uthi Nethezeka TV uyasithola na kanjani. Okubaleke kakhulu namhlanje esikuthintayo sithinta indaba yesithwalo. Lokho kusithathe isikhathi eside njenge Nethezeka TV ukuze sicwaninge kabanzi ekutheni ukuthi ubani esingakhuluma naye mayelana nendaba yokuthwala. Kukhona umuntu oke wasithinta efuna usizo lokuthi impela akathulwe lo mthwalo awuthwele njengoba ethwele vele. Mase siqhubela phambili sabheka nomunye esamthola ethi kukhona indoda eyake yamsiza ekuthenini ukuthi emethule lo mthwalo awuthwele ngoba le ndoda yaziwa ngokuthi ithwele nayo endaweni la ekhona. Manje inkinga bisihlushwa isithwalo. Ubaba uMasondo ukhona namhlanje bathi ithayile moto ngoba ekhona sokhuluma naye ubaba uMasondo okuyena ozositshela kabanzi ngesithwalo ekwazi ukusichushisa nokuthi size sifike kuyena kuyovela lapho ekuthenini ukuthi yena ubasiza kanjani abantu ekuthenini ukuthi ekwazi ukususa isithwalo lesi asuke umuntu esithwele. BaMasondo asikubingelele kwiNethezeka TV. Asibingelele mfowethu Nhliziyo ezimashumshume. Hey, nangithusa madoda. Nafika nagalaleka umuntu engalindele. Kantuza nento enkulu kakhulu. Okunzima nano ukuthi ngakuthiwa siyayikhuluma kule platform. Nama ngibingelele kubo bonke abalaleli kuyi South Africa na kuyi Africa worldwide. Ngiyababingelela bonke abantu emagumbini amanomhlaba. Impela yiyo la madoda angihlasele. Ngiyakuzwa nje baba nje obubeka. Nama ke ngibingelele nje kuqala ndoda enkulu. Masondo masifika la sithoswa ukuthi usiza abantu ngesithwalo. Mongatshela abantu ngoMasondo ukuthi uMasondo ozengene kulomsebenzi wobudlozi ungene kanjani ngoba phela kuhlukile ukuthwala mase kuba umsebenzi wedlozi ngoba sisesigodlweni njengamanje ungene kanjani kulomsebenzi? Babo Shembe, one angizange ngithwase mina. Angisona isangoma. Yebo. Mhlambe ngolimo nje oluqondile nginyanga. Lobo bunyanga ibona obungifunile bagcina sebungivalela yonke into empilweni. Ngahlupheka mangalanda umlando ukuhlupheka kwami. Ngenamadoda athukayo nawe maye ngibona namhlanje ukuthi awundoda eyisaze banga. Mina ongangothi ngake ngagula kwangazuthi ikhanda lami liyaphambana. Kodwa kwaze kwafika la okufika khona umuntu othize owangisiza emisa amagobongo kimi. Kula yaqala khona lento ukuvela ukuthi thina bachaza nje straight kimi ukuthi bafuna lo msebenzi. And ke lo msebenzi noma lesi sikhwame ngisiphethe esendoda eyayibuye iphatha izinto ezizigwegwe kakhulu. So ngingene kanjalo baba umnyango wami oqala nje lowo. Qala enhluphekweni kwaze kwafika la okubhulwa kufikela ekuthenini kufanele kudliwa amagobongo.
ngenhlanhla ngathola isandla esihle esafike bathola lempande baxoxa bona base bayaqala ke bayikhomba kazalandelwa lesi sikhwama kwahamba lo msebenzi wazofika la engikhona njengamanje. Masondo sithuswa abantu la mabe sibuza ekutheni ukuthi ubani esingakhuluma nayo ekumakuthinteka le ndaba yokuthwala ila engithuke khona ekutheni kukhona umuntu ovelile wathi wasiza wena. Ngabe wena Masondo ubasiza kanjani abantu ke ezithwaleni noma wena uthwele vele uyakwazi ukuthi ususa isithwalo kubantu ngoba uthwele noma ingoba ungathwele ukwazi kodwa ukuxazulula leyo nkinga? Asiqale lapha baba. Uyabona angeke ukwazi ukuthwalisa, siqale la, angeke ukwazi ukuthwalisa ungathwele. Uzobe ungithwalisana kanti wena unalutho. Yeah. Siqale la. Uzoyikhipha kanjani into ongayazi? Ongayi experienceanga kwa wena. Mina ngithwalisiwe umehluko njoba ungizwa ukuthi ngithwalisiwe. Ngathwaliswa ngingashonga ukuthi ngifuna ukuyothwala. Oh, ake sibuye la. Uke waye ukuyothwala? Ngathwala baba. Kodwa hayi ngenhloso yokuthi ngangifuna ukuyothwala. So ngafike ngathwaliswa. Yilokho kwazi ukungisiza ukuthi sengithwele. Ngibe ngikwazi ukuhlehla. Kwahlehleka baba. Ake siqale kuleyo daba ukusicacisele kahle kwenzekalani Masondo ngoba ubusuna umsebenzi angithi wesikhwama uyika. Yebo. Uyathandaza makuthandaza wenza konke nje okwenzayo angifuni ukuya lapho. Kusukaphi ekutheni ukuthi uze uthi wena wathwaliswa noma wahlangana nabantu bethwalisa noma benza into wayenza kwenzakalani? Ngiyakuzwa futhi uyabona noma ubani lapha ebinyangeni ngisho umuntu engeyona inyanga. Uyaphuma ulwele ukuthi impilo ayehluke siphumele umsebenzi njoba sewusebenza umsebenzi lo wokusiza abantu unezitha. Lo msebenzi unabantu bomona unabathakathi abavala lo msebenzi. Lo msebenzi uneyinkinga eziningi. So nami ke ngiphumile njengamaphisi mayiphume yozingela. Nami ngaphuma ngangiyofuna zona izigubhu. Zokwelekelela wona umsebenzi nokuthola iprotection kulo msebenzi. Into eyenzakala bese ngiphume isikhathi eside ngibuya nalezi zinto sibuya nalezi zinto egcineni kwakhona amadoda athe indoda sesiphumile la isifika khona. Hayi indoda zimbiwe insele yayishiya. Ayi siyabona kuyakhihlika ngapha nangapha. Ayi yiseni namadoda. Nawe uyayibona lento ukuthi iyakhihlika bona. Uyabona ukuthi hayi nayo lento iyabhala kulamadoda iyaphaka. Hayi ngaphuma nami ngagasela no hayi ngaze ngakhishwa enye indoda ethile yahamba nami ngaze ngafika kulowo mnyango. Iphuthe ngalenza. Lokuthi ngithi ke cha nami njobe sizakele lamadoda nami ngizocela ukusizakala. Kanti angikwazi wona ukuthi athele. Ngifika lapha amadoda afikele athe isikhathele ukuhlupha isikhathele ukuphalaza qhuma. Thina sesifuna ukukhuluma nento kwenzeka into. Yafika indoda abaneka. Noma ngabe ngifika ngithi hayi khathele ukuhlupheka nami ayikonakele. Ngifuna ukuphila. Uyabona? Uma ngisho njalo kufike lapha nami sebekunikeza lento. Angithi ke nama ayikho into engisakwazi ukuyichaza ngithini. Ayifiki nalento ukuthi laba bantu bathatheni. Hayi nami ngijahe nje ukuthi hayi inyosi zimbili. Funa nami ukuyotapa amakhekhe. Mangibuya nalento yokuqala qeda ukuyenziwa endleleni kwakungangeni kudla ngangesindwa into ongayazi ngangilele ngiyinkinga ngahamba nalento
ngaze ngafika nayo. Enye into eyayingisize kakhulu kulento ilento yeyithunywa yokuthi mina ngikhuliswe ngokuthandaza. Yebo. Mina ngizwe ngibanjwe nayi lento obunyanga nanane mina nje ekhaya wawungasetshenziswa kwawona umuthi ekhaya engikhule kulo. Yebo. Lapho engikhuliswe khona ngoba kukhona la ngizalwa khona kukhona la engikhuliswe khona. Wawungasetshenziswa sisebenziswa ukukholwa okuclean baba. Ukukholwa ngikhuliswe ngenkolo. Lento yomuthi yokugcatshwa nanento ukuphala engangayenzi ukufaka into yenyongo kuphela kude kube yileyo nto umuntu akhipha inyongo kuphelele. Yahamba lento kanti kukhona i-calling la ihambe khona yangikhetha yangikhipha yaza ngibeka ngedwa ngahlala eshashalazeni ngibesa ngenhlupheko yangenza yangigijima ngaze ngayongena kuyo ubunyanga number 1 number 2 ngaze ngazofika la kuleli ba mangabe ngithi ke ngisizwa izithunywa angithi mina ngehlelwa umoya mina ngawumbholofiti nje esontweni lento ke yahamba yafika la ingifaka khona ke kulenhlupheko ngoba kunale calling yobunyanga bengilapha ke kuthenini ngasizwa yilezo yithunywa ebeze ngicindezela ngoba manje lento iyaphambana nezithunywa iyaphambana nedlozi ngoba ngifuna ukuyisho lento ukuthi into yokuthwala angeke ukuthi uthwele uthi uhambisana nedlozi uthwele never ukuthwala kukodwa idlozi lisuke seli out izithunywa sezi out sekukhona lento ifana namanzi namafutha noma no paraffin uma uthela amanzi noma uthela uparaffin emanzini kukhona okuzontanda khona okuzoshona phansi kunjalo ngoba okubukayo ukubuka konke ku transparent athi lezi zinto akusengamanzi kanti makusukushadisa kuyehlukana kuyacaca ukuthi uparaffin lo amanzi. Yebo. Ngamanye amagama ke uma uthwele angeke isithwalo sihlangane nedlozi nezithunywa never. Hayi. Ngizwa kahle. Never. So ke lento ilwe kimi yaletha ingcindezi. Kwathi noma ngifika yaletha incindezi akwangalunga kimi kwacaca ukuthi nokufa ngiyeza ukuthi lento incindezela kabi. It's whereby ngithinta indoda enye sasihambe nayo. Le ndoda nakho kanje. Yathe iphuthuma gcinela lento usiko izokubulala lento. Ngathi ngiyaligcina kwangathi ngibasa umlilo. Ngangibona ngisho emaphusheni ngibona abathandazi beqhamuka ungazi ukuthi uyabona mawabona umlilo emaplaza. Yebo. Kuphunywa namasaka la. Abantu abasabasaza amasaka amaplastic nanti isaka saka. Okwakubhulwa ngalo umlilo makuvulwa amabhande. Ngangibona ungazi ukuthi bayangibhula ngivutha umlilo ngiyabhulwa ngiphaphame ushisa umzimba ngeyihla ngabulala ubuthongo ayi ngaphuma ngayobhula yini le khona la ngafika khona kwangena amathwasa aba u5 elandelana afika athi yini lento evutha umlilo athi omunye lo ngithi uNkulunkulu wami mina ngizange ngifune ukuthwala nokubulala umndeni ngithandaza ngikhulume nasedlozini ngithi noma ngakuthiwa ngizwa kancane ningizwela kude kodwa angizange ngifune ukuthwala ngicela ningelekelele nikhiphe lento ekuthenini kwazi ukuphuma ngigijimile baba iphumanga kalula ngigijimile kakhulu wangizwela uNkulunkulu angena kuyi-fasting ngibuyele kuthandazeni ukudala ngihamba amanzi ngigijima inyanga zingisiza ngaze ngasizwe ngoba ngaze okunye ngaya kwakhona la engangilande khona lento ngathola ukuthi sengonile sengizaba ukuyicida ngalitini senginecala sekuthiwa kufanele ukuthi ngize ngizoxolisa ngemntwana uze nomntwana nje ephila ngiyoxolisa ngaye abasho ukuthi uyofike enziweni lapha kuyacaca ufika sale phela umasi uyabuya wena uyisiqila sakhona noma kwenziwana wazi hey ngathi uNkulunkulu angizange ngocele lokho ngathi ngalwa ngifike kwaMhlaba yalengana ngifike eMozambique ngaguduza ngaze ngabuya ngeza la
la kwafika khona owangigeza kahle wafika izwe lathi angibuye ngifike ngenza 1 no 2 no 3 no 4 ngafike ngenza leyo nto kula yaphuma khona lento angeke ngichaze baba kodwa yaphuma lento konakala izinto eziningi kwahlukumezeka abantu ekuphumeni ayiphumi kalula ngaba nenhlanhla yokuthi iphume ngicabanga ukuthi ngalekelelwa yidlozi ukuthi ngangisho ukuthi angizange ngifune. Yebo ngifuna ukuya la Masondo uselapho isithwalo ngenkathi usenaso kukhona yini esasicela ekutheni ukuthi ngenzela u1 no 2 kusho sona mhlambe noma sasikhuluma nawe ngoba lamadoda afika ecela into ekhulumayo wena yafika phela lento njoba sengiyele ngathi yaqala ngoba ngayibona mayisingilethele ibribery ngoba yafika yacela yathi icela naku ukuphuza ngithi ngizokuphuzisane mangabe ngithi ngabona intondolo yembuzi esibonakalisweni awu sebefuna ukuphuza ngiphapha bese ngibona into yigazi leli lento isifuna egazi uma ngengahlaba lembuzi sengisithathile isivumelwane ngoba igazi lisho isifungo usho ukuthi sengifungile senginikelile siyoqhubeka njalo isingilawula angangayinika ngigijima lento ngagijima ukuba ngize ngeyinqobe lento emveni kwalokho ngase ngigaina ke ukwazi ngoba bese ngixhumana neminyango eminingi ebisikwazi ukungichazela nangalezi zinto ngikwazi ukuyithola manje umuntu ethwala usuke enza ukuthi nokuthi lezi zinto zenza ukuthi lezi zinto ziyahlangana nedlozi cha ayihlangane nezithunywa cha usuke usuwedwa uyayizwa lento le soke sekukhuluma lento engasiyo buka ngisho ngoba nalabo abakholwayo abasindisiwe uyangizwa bakhona abasindisiwe kodwa abasuke bona ngisuke ngabasole abasuke bebazalwane uyayizwa beshunyayezwa indoda ethile elande lemimoya yayifaka kuye ukuze laba abantu bakwazi ukunikela ngoba into esuke ifuna ukuthi abantu abenze njani benikele yona ibe right nini nibambisa ithemba imbesa ngalomoya umuntu azothi bese abantu benze njani baheleze yini yile ilomoya ashaya ngayo lo muntu uvuke loya moya kuloya muntu uyophinqeleka yilo moya so lezi zinto ngiyafisa ukuthi abantu ingqondo zabo zivuleke kulula nje umuntu athi ngiyofuna isigubhu ebe nebhizinisi elincane nje ethi ngiyofuna into isigubhu ngiyofuna isigubhu okufanele kwazi nangazi igubhu akusizo zonke izithwalo zikhona engezona izithwalo kodwa igubhini kukhona imoya isetshenziswa lapha egubhini ikhona imoya akho dlozi elihlala esigujini alekho idlozi elihlala esigujini akho sithunywa sihlala kuphi esigubhini kodwa khona umoya lapha iwona ukhulumisayo yiwo lo ukhulumisayo uyokwenza izinto umbuzo uthi umoya onjani kodwa sikuyeke sikushiyele ngelinye la ake sibuye la busathethe indaba yokuthi ke isithwalo ngoba ubabona nasemabandleni uthola ukuthi khona indoda elapha nala eminyangeni vele kufanele sikudonsele futhi imali isithwalo kahle kahle inhloso yakho ukusebenza kusuke kusebenza sona kungasebenzi wena noma kungasebenzi idlozi kusuke kusebenza sona isithwalo sibo isithwalo siyakwazi ukuthi ngithi ngela ngiphushwe umuntu ose Cape Town asuke angiphuphe akhonje idirection asukele nesizumbulu semali yakhe azoyishiya la ngoba lento isiletha le mali kahle kahle lento isuke sekuyiyona edonsa abantu abazokulethela
le mali basangasizakala abantu ubasize unalesi sithwalo basizakale ngifuna ukuthi bangasizakala kodwa khona into engifuna ukuyiveza uma ufa wena laba izobe isaphila kuzo lezi zinto nazo zobe ifile kubo bazothwala inhlupheko sekufanele kukhishwe le moya mase izobe singakafika isikhathi sakhe sokufa. Yebo. Imali lesithwalo lesi siphila isikhathi singakanani ngoba shothi siyicontract kumuntu zehlukene baba. Yebo. Zehlukene. Okunye kungama contract. Ukuthi hayi lento izokuphakela isikhathi esingakanani wena uzophila isikhathi esingaka emveni kwalokho kuzokwenzeka ukuthi then uyahamba. Ngoba kukhona umuntu osukaza uthi njoba ngiphala senaphila unyaka wami wokugcina. Yebo. Ngiyahamba and lo muntu mangabe efa uyidlozi elingeke lathethwa uyahamba yoba isiphokwe esiyohamba sikhishwe siyolekelela abanye. Usho sekuyingona phakade. Ingona phakade umuntu oyinkinga la ekhaya. Ilento esiyakha kuthiwa kukhona imidliwe engaka abantu bahlala njalo kuthiwa balungiselwa imsama kulunga ilento yalabo abantu beyigubhu lento yeyithwalo ukufihla kubalekile ukuthi umuntu ephumele ubala ukuthi kunento ethile la ekhaya ngoba siphila ngoba egcineni eminye imizi sekwasala indonga kodwa siyazi ukuthi lo muntu wayenebhizinisi elingakanani sikhala ngabantwana sithi hawo badicile lapha isithunzi sikababo wabo kungenxa yokuthi uyise wayenga abantu kakhulu abadala abantu bekungabantu beyimfihlo kakhulu bebekwazi ukuthi abantu abadala bahlale nawe la ekhaya kuthiwa uyingane kagogo la ekhaya bakanti wena nje bafike bakucosha lapha wazokhulela la ekhaya okanye kuphuma umfazi wala ekhaya wafeba wabuya nawe ivalo lento uzuhlatshelwe imbuzi ufakwe la ekhaya kubanje ubulongo kubanje lokhuzana imchakatho othile wala ekhaya ikhathwe lengane ihudiselwe lapha emsamo ukubuyisa ubulongwe kusindwe lapha emsamo nenyongo kuthiwa lengane siyifaka la ekhaya ingeyala ekhaya kodwa mayisikhulile bese iqala ziyabounce izinto ngoba angeke kuhlangane ngeke kuhlangane kuhamba isikhathi kugcina kuvela ngoba igazi lakini lohlala lifuba. Wasikhipha ke isithwalo ngalendlela sekufika izibonakaliso ngokuthi ukhale kakhulu lapha na emthandazweni nasedlozini ukuthi cha wawungafuni isithwalo wena kodwa wawubona abantu ngoba bekhomba indlela lokho kwakusiza kangakanani ekutheni ukuthi ugcine uwazi ngesithwalo wazi ukuthi mawuphuma ekhaya uzwa abantu bethi kukhona into yokuphila lapha na wena ube mhlawumbe nemibuzo ethile kuphi la wasizakala khona. Into yokuqala nje lapha engifike ngasizakala khona okokuqala nje ekugijimeni ekuthwaleni kwami sengigijima ngikhipha lento bengithola abanye abafike bangihleke bathi niyahlupha nigijimela izinto ningazi ukuthi nifunana abanye bathi ungakabe ready for izinto asiyikhulume lento eyithwalo izinto endala yayenzeka nakomkhulu bebeba nemfihlo futhi lento uma uyilandela kahle bekuthwala yena umuntu osemdala ngoba bebeyiqonda ukuthi lento vele izohamba ize njani ibulala ikakhulukazi ke qala izithwalo uthola ukuthi umuntu uthwalele imfuyo kuthiwa uphambene impondo yabo right ngibuye lapha sengihamba ufike lapha athi imfana wami kwakufanele kwenza ukuthi ngoba nabo bafika babhule bayibuke lento kanje ngoba kuyingozi baba kuyingozi. Omunye wathi ethwele wafika komunye ethi uzama ukuhlehlisa lento wathi ngamgcaba nje inyanga kwafala inyanga kwafana lo ngoba wayesekhipha igazi khona ezinye ifunayo ukuthi umuntu ungalokuthi umsiki ngoba wathinta igazi sekuxatshela ngibese ngithola izinto eziningi abanye bengichazela ikanje nami sayengiboza uma mina ngifuna ukuthwalisa fanele kwenzeke kanjani fanele nawe untshathu ube nento yakhe ekanje izinto zihlukene kanje ngoba igama lilodwa lithi ukuthwala lifana nokuthi igama umuntu uyayizwa lento leyo kodwa abantu banjani abafani kodwa a collective noun
uyayizwa lento leyo umuntu uyayizwa lento leyo noma lithi isintu uyayizwa lento leyo kodwa isintu sehlukene insiko ezenziwa phansi ngaphansi kwegama elithi isintu uyayizwa lento leyo so into enjalo nala leli gama elithi ukuthwala yebo kodwa kunemkhakha eminingi kunamakamero nemigudu yakhona kukhona abantu okwazi ukuthi athwaliswe ngedlozi lakubo kukhona umuntu okwazi ukuthwalisa ngegazi labantu bangaphandle kukhona umuntu okwazi ukuthwalisa ngegazi lakhe kukhona umuntu okwazi ukuthwaliswa ngesilwane esithile ogila kusimkhuba kuninganingi ake sibuye la ekutheni abantu uma befika bethi ngoba uyinyanga befika bethi hayi sizocela ukuthi mina ngizothwala ngifuna into eziningi ngizothwala khona umuntu ethi hayi angizeli ukuzobhula angizele ukuzobheka izinto nje eziningi la ngifuna isithwalo into ezokwazi ukuphila kumina bayakwenza lokho kakhulu baba kodwa ke kube sekusebenza iqiniso elithi umuntu akangene azi into yokuqala ngiqala ngimbuze kuqala uyakwazi ukuthwala yini hayi ngiyizwe kuthiwa uyathwala kanjani okay ake ngosizeke uma uthwala kukhona ukuthwala kanje are you aware of that athi hayi khona ngiyazi okay ukuthi nokuthi ake mntanami la ekhaya thina asikwenze ngoba angikwenzi baba angikwenzi kodwa sengibasizile abanye othola ukuthi kade bethwele uyayizwa lento leyo okunye ngoba ake ngikuchaze ikhona nakho ukuthwala kwane ngazo lezi igubhu lo moya uhlupho uthola ukuthi lesi sigubhu njengoba siwumoya sigatshiwe nalapha kuwe kukhona lesihamba siphikisana khona nedlozi ngoba kukhona nezipoko ezikhona lapha emzimbeni uthola ukuthi ke manje uyalwa uzama ukuqoqa impilo yakho yebo nesidalwa sakhe sithi siyeza sifike sidibane nalesi sipoko ngoba naso sitsheliwe ngawe silapha emzimbeni bese iyalwa lento iba umoya ngesikhathi ilwa impilo yakhe inhlaka benge ngathi ke mina nakuwe muntu oke wathatha lemimoya yebo kubalulekile yabona khona imithi eseyitolo okuthiwe yokudictosa kuthiwe kulungile kudle lokho kodwa after that phuza amanzi kakhulu ukuze udictose kungabe kubalulekile ke ukuthi nawe sihlobo sami make kwenzeka nawe ziningi igubhu uyithatha kade uthatha izinto kade ucaba khona nezilwane othola ukuthi umuntu kade lokhu ngoba unezitha kakhulu ufaka izilwane ezilapha ufaka izipoko ezilapha ufaka lento ihambe bese iphazamisa ngisho impilo ngoba iyaphila bese iyafighter against idlozi alisena iaccess usebuswa yilezi zipoko ziyafuna ukukhishwa ziyafuna ukuthi ke udelete nefoni yakhe ithi sigcwele kuthiwa ke uthi ukudelete ake uthi kuphungula kwi-storage ukuze ukwazi ukutshala okunye ingakho nasemasimini ukuze amasimu kubuye kutshaleke kahle kubiza ukuthi ake uvune okudala bese ubuye utshala okusha ake ubuye sikusize lathi sisaphila ke sidictose babushembe njengoba ukhona uyindoda nawe ziningi izimpi uyindoda enkulu siyazi emagalelo akho nasemsakazweni eminingi etile siyalazi igalelo lakho ndoda usumkantsha ubomvu kodwa kunezimpo kade uhlangana nazo yebo and on top of that kuyaxolisa ukuveza lokho nawe ikhona into ekusondeza efieldini yethu baba ukwazi konke clean kunezinto ezijulile ozazi kodwa ukuzume kube nje zikhona izinto nawe osalwayo namanje uthola ukuthi uyadelete uyayizwa kufanele udelete ukuze ufake okunye ukwazi ukuthi impilo iqhubeke ngoba uma sekutakelene ayingeke bhuti kunjalo ake sibuye la Masondo umuntu uthe uyakwazi ukumbonisa umtshela ukuthi awukwenzi lokho
indaba yesithwalo akuyona into shothi yezingane 1 2 fanele wazi ukuthi umuntu othwele kwangavele kusuke nje umuntu kubo eyothwala ebuyele kubo efihle into uya kubo kwakusuka umnumzane mhlawumbe wekhaya noma inhloko yekhaya noma umuntu obonayo baba Masondo sesigoqa sesiya ngasemaphetheleni ukhulumile ngokuhlukumezeka kwakho ususilandile isithwalo uqale wahlupheka ungakabi naso wena wabona abantu kukhihlika izinto zihamba kahle kodwa ke nakho ke manje usilandile sakudalela inkinga wangafuna lutho laso wathi ongcono ngilo naso ngize ngiyofika egcineni ucacisela labantu ukuthi isithwala kusona seyingane right kwabantu abathile futhi abantu abadala ababesukuma kube mhlawumbe leyo nhloko yomuzi esukumayo khona umuntu ongathi ayi mina ngiyolanda isithwalo ngibone impilo yabantu beqhubeka abantu abathile ehambe eze kuwena bamasondo efike ebuye nesithwalo mefike ekhaya esibike ngendlela yakhe ngasese ngenxa ukuthi usethwele manje egcineni lo muntu akekho manje lapha na edlozini uthe idlozi liyabaleka isithunywa siyabaleka uqwashisa nje kakhulukazi lo muntu engikhuluma ngaye njengamanje ekutheni ukuthi lo muntu akangayiqali lento afuna ukuyiqala ongenani akeze mhlawumbe ke ezobheka okunye ukuthi engenze kanjani ngempilo ungathini kuyena alright into yokuqala njengoba bese ngishilo phambilini ethi uma uthwele idlozi le out ithunywa ze out yeah usele nale yanto yodwa yebo iyona control impilo yakho iyona thibulala iyona thini iyona ekwazi ukubulala iyona esukisiye isi drive empilweni yakho right ke uma ufika kule point ethi sizakala ma ukwazi ukusizakala wasizakala wathi sekufanele kubuyiswe idlozi ngoba lisuke lengekho sidalo fakuliwe kubuye isidalwa sakho kubuye ithunywa abameli kukhona abameli abayizithunywa okuthi noma ngakuthiwa idlozi likubone icala kodwa isithunywa sime njengommeli sithi kulungile yena wrong kodwa akangagwetshwa ithunywa zingabameli bomuntu akubuye ke sibuyise ke nasi isidalwa sibuyise nangummeli bese ngoba isidalwa idlozi leli nasi isithunywa siyakwazi ukukulwela iyakwazi ukuqhubeka yona impilo nedi hamba normal yebo futhi indawo lento efunwa njalo uhlala uyilungisa ngoba impilo yomuntu ifana ngizoyithini ukuthi uyaphila namhlanje udlile namhlanje akusho ukuthi kusasa fanele ungadli akusho ukuthi fanele ungagezi yebo akusho ukuthi ngabanye amagama ke impilo yomuntu injenge chain okwenzile namhlanje fanele kwenzeke nakusasa nani umehluko ukuthi ngesikhathi ukwenza khona ezinye izinto eziphelayo okufanele ube nendlela zokubuyisa akube nayo insipho akube nayo ushukela ukuphuza nakusasa kube ukuthi uyayizwa la so ithi ke in short fanele lo muntu asidelete bese sikubuyisele edlozini qala phansi impilo yakho ngoba noma ungakususa kusuke konke usuke ususele kanje usenkingeni yokutholwa izitha usenkingeni ukuthi konke kungenzeka noma yini nezulu ngakushaya kungaphumelela noma yini eyenziwa umuntu ngoba awunadlozi awunasithungu kwalesi sithwalo sesisusiwe ayisiqengwe kubuyise lento ikwazi ukuphila kuwe nempilo ikwazi ukuma iye phambili baba nangu umuntu uza kuwena manje uphuma ekhaya ushiya abazali uzofuna isithwalo angithwalisi noma uzofuna into kuphela singakhuluma la ekuphileni ngoba ikhona emoya esingayenza yeah ikhona emoya esingayenza baba ngifuna ukungakufihli lokho yebo ngomuntu vela acabanga ukuthi anje ayigona lele hayi kunjalo ushimase khona imoya le esuke ikhona la imimoya le osuke uzoyikhulumisa okunye uthola ukuthi isipoku nje kugeleke qe sizokwakhela ngiyakwazi baba ngiyakwazi sizokwakhela isamsana lesona nedlozi noma nekhaya mosekhaya mangena baba ngeke makuya ukuthi wena ushisa iphepha emsamo wenze njani baba umuntu omunye wakomunye umuzi lo manje impepho iyahlehla bese kuba khona hlehla nje baba
hlela khona izinto ezenzakalayo ukuthi ke lemoya yehlukahlukene ba ikhona okwaziyo kuye empepheni ake ngifanekise angisale sengikusho nje lo siyakwazi ukuthi sikwenzele into kumuntu wakini ongasekho kongasekho kukhona ukuthi iyenze umuntu ongasekho sikwazi ukwakhela sikwakhe sisilinke nomuntu onjani othile ongasekho ukuze lento ingaphambani kakhulu la ekhaya uyayizwa lento le ayibe ukhondole ekhaya mayisevuke kanjalo ngoba nayo angisuka isiphakeme lo muntu ubuye uyeke lo msebenzi makuya ukuthi umoya noma kuthiwa kuyimoya yakhe noma kusuka kuyena uqobo ngoba kuthiwa phela abahlele eparadise abanye balapha bangamathongo njani saqondi no baba lapha ufuna ukungifaka khona depho baba ithi nje kancane nje kodwa ikhona lento yokumvusa simise yebo usuke eza spiritual kodwa simakha ngendlela ethile abese ba umoya owazana nawe okwazi ukuxoxisana nawo akwazi ukukhuluma kuwe uyayizwa lento le and izinto osuku usuzenza la ekhaya wena izinto osuka uba nazo uma sisakhe lento ngaye kusuke kuyizinto zakhe ungahlaba la ekhaya kuthiwa kwenze ukuthi wena uyazi ukuthi ukhuluma unikeza bani lo uyayizwa awusanikezi wonke akusikho ka wonke so liphume ekhaya ngokwalo bafana uphume hayi noma ungaphuma umzomkhulu uyahlupha uneyindaba phuma zakhela hayi Masondo vele sigoqeke manje sesiya ngasemaphethelweni uba Masondo usechazile uthinte kakhulukazi indaba zobungozi ubungozi kakhulukazi ngeke ngisho ukuthi ububi besithwala ngoba kukhona abasincomayo ubungozi ngicela ukuthi nje kancane ngifake into encane khona enye into engifuna ukuyiqwashisa la nowadays kugcwele izangoma kuso sonke istrada sike istrada ngastrada angeke umuntu othwele azokuthwasisa idlozi ulithatha ngoba naye akanalo awuphinde lapha Masondo khona la engifuna ukuzwa kahle khona kunabantu abaningi othe noma esethwasile omunye akazithwasanga njengami kodwa kubhuza izangoma uzothwasisa kanjani abantu uzobafaka ilukhuzana lomoya ngoba wena unadlozi uzothwasisa kanjani idlozi ungenadlozi wena okusho ukuthi umuntu uma eye kumuntu othwele ethi uyothwasa ukuthi akaphume ehamba hayi umnikeza lo moya futhi ngeke azasizakala uyophakela loya imanje mephume esebenza kodwa kusho ukuthi kuyofuza ukuthi ke lenyanga ma ikwazile ukuthi ngoba ngeke ithwele kucaca ukuthi iyamthwalisa naye yikho into ethinta ini idlozi okusho ukuthi mhlawumbe ngenzeka laba basebenzayo abathwasa kubantu abanezithwalo ngenzeka ukuthi basuke besebenza ngomoya wesithwalo kusuke kumoya wesithwalo bancane mhlambe u2% wabantu abaphuma lapho basebenza u2% wabantu abaphuma lapho kumuntu othwele basebenza umuntu ozobe sebenza naye ngesithwalo idlozi alikho ayi qedele ayihluphekela nje qedele Masondo utholakala kanjani umuntu okudingayo sesigoqa nokuthi ke usebenzelaphi ngoba sibonge kakhulu lokho ebesikufuna ngesithwalo nodaba lakho ngoba besifuna umuntu onodaba lakhe vele ngesithwalo ukuthi simenze njani ngaphambi kokuthi yena egcine lo muntu esekwazi ukulapha izithwalo njengawe nje ngokwazi ukusilapha besifuna udaba lakho kakhulu ingakho sizame mhlawumbe iphelile inyanga kholoqo sifuna ukuthi ubani singakhuluma sililalela udaba sithi hayi cha hayi luncane lolu ingakho besifuna udaba oluphelele kanje bakuthola kanjani abantu Masondo baba ekhaya kithi kusenqutho ngaphansi kwentaba encecene ngiyasebenzela futhi lapha eThekwini eNanda lapha ngaseDube Village Mall ngiyasebenzela khona inamba yocingo engitholakala kuyo u082 671 64
22 082 671 6422. Iyo futhi leyo number ofisayo ukuthi singamhlolela ocingweni angayisebenzisa, singakuhlolela nje nasefonini, asinayo inkinga. Baba Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. sibonge kwanhliziyo. Kunjalo ke mbuke lapha ekhaya masithi Nethezeka TV suke sikhuluma ngezinto ezahlukahlukene, masithi uphile kanjani. Kubalekile ukuthi sicacise lokho, sibheka izinto ezisuke zithinta abantu kakhulu. Masithi uphila kanjani, sibheka ukuthi uphila kanjani, ufike kanjani la ukhona. Uma kukhona ezinye zezinto oke wangena kuzona waphuma, siyakubheka nokuthi uphume kanjani kuzona, uthe masuphuma kuzona waphila kanjani. Bamasondo sibonga kakhulu udaba lakhe asitshele lona osukwini namhlanje. Kwazile ukuphumela obala, wakwazi ukuthi naye egcine sesiza abanye abasuke bethwele. Nkulunkulu sengathi ngaba nani, mina nani Bayede.